Potražne akcije HGSS-a su jedne od najzahtjevnijih. Jedan od razloga je što prvenstveno ne znamo gdje se osoba nalazi. Drugi je taj što su one logistički i vremenski vrlo zahtjevne. Potreban je veliki broj ljudi na terenu i svi resursi koji su dostupni u HGSS-u. Od dronova koji su nam uči na nebu do K9 potražnih timova. K9 tim, poput ovoga iza nas, može pretražiti 20 hektara terena u 3 sata. Ovisno o uvjetima, mogućnost detekcije osobe ako se nalazi u tom sektoru je i do 95%. Ja sam Maja, ovo je moj pas Đuka i mi smo licencirani K9 tim HGSS-a. Psi se za traganje koriste već više od 300 godina. Njihov je njuh toliko jak da je 60 puta jači od njuha čovjeka. Mogu detektirati jednu kap mirisa u 20 olimpijskih bazena, a za njihovu obuku je potrebno otprilike 2 godine.